Yes bakunzi baruhuka Empire rero igitondo cyiza nyamuneka kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, igicamunsi cyiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinde ndaza gukubita mbangura by'umwihariko reka mbanze rwose nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, ahasigaye rwose amakuru duhite tuyinjiranamo gatanu kuri gatanu muri rusange. Sindi butinde rero by'umwihariko ndabasuhuza kuko badukurikira cyane bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cya Congo, badukurikira cyane bari mu gihugu cya Kenya, bari Tanzania, Mali ndetse na South Africa. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima, ni benshi cyane badukurikira rero bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, Canada, Ububiligi, Ufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, twirukanse cyane rero by'umwihariko munyemere mbanze nisuhuriza abantu badukurikira cyane rwose bibereye hariya rwose muri Australia, ariko mpita ninjira mu makuru mbabwire yuko ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitoroshye habe namba, ibintu byakomeje kugenda biba ibindi. Icyitwa ubwoba ku ngabo z'Abarundi nyamuneka byamaze kugenda bihindura isura, kuko isaha ku isaha izi ngabo z'Abarundi ibyazo bishobora kuza kuba agateranzamba. Bari kurebana ayingwe hano mu mujyi wa Uvira hagati y'Abarundi ndetse na M23. Turaza kubyinjiramo tubirebe uko bimeze. Turaza gusimbukira i Bujumbura tubabwira amakuru menshi agiye atandukanye ku kibuga cy'indege, amasasu menshi yaraye yumvikanye. Turaza kuba tubikomoza turebe uko situwasiyo ihagaze. Turaza kunyarukira by'umwihariko hano rwose za Bujumbura tubabwira iby'amakuru arimo agenda haturuka ni Bujumbura kugeza amagingo ibyayo bikomeje kugenda biba agateranzamba ka nyina wa nzamba, kuko umutekano kugeza na n'ubu rwose uracyari guhonyorwa ku rwego rwo hejuru. Turaza kubikomoza umenye byinshi by'amakuru arimo agenda aturuka i Bujumbura. Nta mutekano hari, amakuru dufite nuko Red Tabara yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomoza tubive imuzi n'imuzingo gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemera tugaruke gato by'umwihariko ku makuru arimo aragenda avugwa aturuka hano za Kibira, tubabwire yuko imyitozo ya FDLR n'ubundi ikomeje kugenda ifata indi ntera, ariko mu Rwanda by'umwihariko Abarundi barenga 30 bamaze kuba bahabwa ubwenegihugu. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye. Turaza kwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire yuko mu ibanga rikomeye uwitwa Tshisekedi yagiranye ibiganiro n'umuyobozi wa Black Water. Turaza kubabwira yuko kandi Loni yagaragajwe ku bufatanye bwa FARDC na FDLR bigamije kumanura amahoro by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi umutwe udasanzwe w'ingabo za MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabonye umuyobozi mushya rwose wamaze kugaragaza ko agiye gukora buri kimwe cyose mu mahoro n'umutekano bikongera kugaruka. Twirwaneho rero bongeye kwigarura utundi duce mu y'iminembwe. Ese ni utuhe bimeze bite? Turaza kubikomozaho. MLDP twirwaneho kandi nanone irimo irikoma mu gatuza nyuma y'uko rwose ibitero byayo birimo biragera ku ntsinzi. Icyitwa Wazalendo barimo bariruka bagakizwa n'amaguru, byose turaza kuba tubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Weho utari wakora subscribe nta kindi usabwa, kora subscribe kugira ngo aya makuru tujye tuyinjiranamo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngo kubera ibintu bidasanzwe byarimo bigenda biba, abaturage benshi amaguru babangiye ingata barahunga guhera mu masaha y'ijoro. Nyamuneka ibintu byari bicika rwose, abaturage barimo rwose nyamuneka birukanka cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni ukuvuga ngo rero icyo nakubwira cyo abaturage bapfuye ntabwo ari bake, ni benshi abitabye Imana. Gusa icyitwa n'ubundi FARDC cyo kirimo kirakora ngo buri kimwe cyose n'ubundi kugira ngo Wazalendo zimanike amaboko muri uwo mujyi, nubwo zo zigikomeje kwigaragambya zivuga ziti turashaka uwitwa Kasita, ariko ugasanga n'ubundi muri iyi myigaragambyo iri gutuma abaturage b'abanyamwenge by'umwihariko bahura n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo mbere ubundi imibare dufite ndabona bagera kuri 16, ariko mbere yo kugira ngo nyamuneka tubanze
dukomeze iyi nkuru gato cyane, mbanze hano nikoze ku bataramu banyampaye ubutumwa bw'ibirimo birabera hano za Imurenge. Mbanze mbabwire ihohoterwa ririmo rirahakorerwa ndetse n'ibice ririmo rirakugenda rikorerwamo. Ahasigaye noneho nyamuneka duhite tugira dute, duhite dukomeza twerekeza no mu bindi bice bigiye bitandukanye muri rusange. Kambanze rwose mbasomere. Ihohoterwa rero rikorerwa Abanyamurenge muri Uvira ni ubutumwa maze kwandikirwa mu kanya gato bwamaze gufata indi ntera, aho muri iri joro ryakeye nyamuneka rishyira kuwa kabiri tariki ya 9 z'ukwa 9 2025 abantu bitwaje intwaro bikekwa ko ari Wazalendo ngo binjiye mu rugo rw'Umunyamurenge ruri hano muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni igice kigenzurwa rero n'ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Burundi FDL na Wazalendo bacukura bari aho hafi rwose nyamuneka muri ibyo bice. Ni ukuvuga ngo uru rugo rero ngo baruteye ngo rwitwa Byemveni uherereye muri quartier ya Songo, nk'uko amakuru atugeraho drone zacu zaduhaye bivuga ngo uru rugo rwose nyamuneka ngo abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo, kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Byemveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere yuko biba inshuro nyinshi Abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe baka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye. Igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi quartier ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amagingo aya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera n'aba abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira, ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwarabudutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyinjiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka wa 2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usambamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero nikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier
bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC, nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekera AFC M23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba Mayimayi bari bamanutse kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya Mayimayi ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mubyumva. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe. Murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu na kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana gusa muri Uvira. Ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga,
amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibi bitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza. Ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasarambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga ziti Tshisekedi ntabwo ibi bintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare cya M23 kigatangira guhangana n'ibitero by'umwihariko bya FARDC. Dukomereze mu makuru rero nanone akomeje kugenda avugwa mu bice byano za Kavimvira. Nyamuneka amakuru amaze kwakira ngo nuko ahitwa Kavimvira ibintu byongeye guhindura isura. Kavimvira ngo ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, ngo kugezaho rwose ngo icyitwa coalition ya FARDC nyamuneka ngo ibintu byagize gutya rwose ngo bikayicanga, ngo bakabona Wazalendo badashaka guhagarara ibyo barimo barakora, ndetse ngo bakabona ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile bikozwe n'izi Wazalendo, bakavuga bati natwe itegeko twahawe n'ubundi tugomba kuza kuryubahiriza. Ubwo rero rwose abataramu bakaba bahawe itegeko ryo kuguma n'ubundi kurasa n'ubundi nk'ibisanzwe kuri Wazalendo. Gusa nyine nyamuneka Wazalendo zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo nazo by'umwihariko ngo zigire zite zirwanyeho muri rusange. Wazalendo uzakamejeje, Wazalendo zamaze kwambara urugamba, muzima zirarwana na FARDC ku buryo abenshi bari kumva amasasu bakagira ngo rwose ni M23 yamaze ko yataka, ariko mu by'ukuri ari Wazalendo zagize gute zakamishije mu buryo navuga ko budasanzwe. Kavimvira rero kubatahazi nyamuneka akaba ari ku mupaka ku nkengero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse winjira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa za Katumba. Ndetse ubu tuvugana bikaba ari bimwe mu bice navuga ko byamaze kuba bigenda bigaragaramo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, imirwano ikomeye cyane. Ubwo rero amakuru dufite atariho ivumbi nuko n'ubundi mu gihe ibi bikorwa bitari buze guhagarara, icyitwa imiripuko mu rwego rwo hejuru ibikomeze kugenda yumvikana hano mu bice bya za Katumba. Imiripuko, amasasu menshi araza kugoma yumvikane, kandi Wazalendo FARDC baraza kugomya iyi mirwano bayigiremo ingaruka, cyangwa se bakomeje kugenda bayitakarizamo abasirikare muri rusange. Ibyo si byo gusa rero, by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano numva birimo biragenda biba nako rwose igisirikare cya M23 kiri gukora buri kimwe cyose, by'umwihariko kikinjira mu buryo navuga ko budasanzwe, kirimo kirakora buri kimwe cyose kikinjira rwose mu buryo buremereye cyane, ndetse kikinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya Uvira, ndetse binavugwa ko umujyi Uvira ushobora kwibwira ukavamo utanarashwemo amasasu menshi cyane. Abagera kuri 15 rero bitabye Imana aha za Kavimvira nyuma y'amasasu menshi cyane akomeje kugenda aca ibintu. Bujumbura rero Wazalendo zamaze kwinjira by'umwihariko nyamuneka
ngo arimo abashaka uwitwa Jenerali Kasita, ndetse uyu nguyu ngo bakaba bamushaka mu buryo bubi cyangwa ubwiza, by'umwihariko kugira ngo bamwivugane. We rwose Bujumbura navuga